Te manatu o lele wa mai a ona momori la au ifunga a. O mai a fo i ona momori la palapa o malo. Wa sungi fo ile atua malona nga lele. E alai upu fola fola le ne yaso iso se fatatapua ai. Malo a fua ai la ua maua lo so. Le fo ua tātou to e whiloa i pe ona masani ai lungo pe au mga lunga le ea. Tā lofa lava. La salo na fale nei o le masina o mati a so luasfunu malilua. Lua fe lua fulu. Le Maota Samoa VIVIIGA o le atua se lau tesima le iwa wha mo tupi ACA. Tu sa o atu i Betsto Sini au se talia. Va lua ma le kou wha mo iwa wha tesima le tolu. Le au unanga o lo tautua ina le mamalo se o tatou atu nu i Samoa lua so whai tu la. Fitu aso le vai aso. O lo wha tautaia le afionga le alipule ia ata noa Crichton. E te MAIMOA mai, whafonga mai, mafuta mai, tala i meo tupu tau tupu mai Samoa. Mai se fo au se talia a o VIVIIGA o le atua soifua. E pei ona outou, pei ona langi ina le telo au whaipese mai Samoa ni usila au se talia. Wa lau whaafonga mai Samoa. Mai se o lau MAIMOA mai lungo le tato wala ata lau YouTube channel. Le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs. E o folofa ma whata alofa atuai. Ile mamalo se tato watunu. Me se foi au na le atua iso se fata tapuai. Na wa fionga le lisea o le ekalesia metotisi ma le prestino le auso fealfani. O tausi matanga luenga mana yo lato falitua. Me se le mawalunga le ekalesia metotisi fata alofa ile anganga whaaloalo. Ma lo le fola humanuia. Fata alofa foi sunga to ina mana yo lato falitua le ekalesia e fakasa. Ia me se foi o sunga Fafia ngainga mana yo lātou whalitua ma le mawalunga o le ekalesia e whakasa ma lor soifua manuia whaatalo whaileanga ngā whaaloalo. Whaatalo foi i le fionga ia pātele mākusi, pātele pa i o le tu ainga sā le ekalesia katoliko. Ia me se foi i le mawalunga o le ekalesia katoliko whaatalo whaileanga ngā whaaloalo ma lor soifua manuia. Kalesia Assembly of God le tu palangi ma le tu Samoa. Nei sunga i whawhia ngainga mna yo lātou whaltua e meise mawalunga o le kalesia ma lo soifua manuia. Kalesia o le aupa i o aso e ngā tāi whaatalo whaileanga ngā whaaloalo. Nei aso fitu tu palangi ma le tu Samoa. Ia whaatalo whai ato sunga mna yo tau whaltua e meise mawalunga o le kalesia ma lo lava le soifua manuia. Wa e kalesia uma o ala tualtapua i ngā Samoa. Sini Australia nei. Mes foi ola u whaafonga mai e lunga tātou wala ata malau MAIMOA mai. Whaatalo whaati a tau sunga mna i o tau whaltua. Ma lole au auna ma lole tau tua i le atua. Whaatalo wha i le anganga whaaloalo. Ia, whaatalo wha fo i le MAIMOA mai foi. Tapua inga nei ta mama tina malolo man malo. Oe Samoa i asani nga suo le tai au. Nei tina mata malolo man malo. Malo tapua malo fo ile ona sa. So i fua matua lo iai o tau. Ta tonu tinga so i fua matua. Ia ai wha moi pia ma wha tua ile atua. Fua i mai ate o tau lo to FIAFIA. E tau te sanga so i fua i pia malo lava whaatalo whaatu. Whaatalo whafo i pa i o ahinga malo whawhale o polunga whalitua matausi. Lave loa Samoa uma pa anga le tatou POLOKALAME nei. Le tubi ACA Maota Samoa VIVIIGA o le atua i Sini Australia nei. Ia malo le onsa malo le soifua manuia. Malo fo i le tau atai. Whaatalo fo i lau MAIMOA mai lunga o tātou wala ata lau YouTube channel. Le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs. Fia se tafa nekelo polo e MAIMOA mai ai. Ia whaatai tusi mai. Whaatai fo i tima inga. Ai mātou te whaatalo whaati a te oto umai le anganga whaaloalo. Malo lava soifua. Whaatalo fo i la i lātou oe olo mawhatia pia inga se ngā seotino. Nei ta mama nei tina o uso matua ngane. Ai meise o nei whanau witi. Ia whanau manuia i le atua. Talo i le au noa. Fua i atu le malosi a te otou. A vea fo i musika o nei ALALEO.
o se vai malu a o se fia loto i mori atu i o tonga tinga ia vi ia ile atu ai so se mea lofa tele atu mo o tō uma. Lau mafuta mai tono fale pui pui, vea ia whaasalanga whale malo i fulitua ai leanga, sa nga i lei, ia wā lava le manuia o e lava ia mo le numanai. Whatalo whaisi o tātou malo i Samoa, lo ia i a inga wo mai e masani, whatalo whai i nei whawhiangainga, whia lava se afio anga o lo whale tulu i ai, o no o le tala inga o le whina ngalo le atua, malo le ono sa i malo fo i talai, malo fo i whatua tua i le atua. Whatalo whai tamama tina malo lo man malo lava le ono sa i malo fo i le tautua i le atua. Whatalo whai le ama malo se tātou malo i Samoa malana masiofo, la wafionga le palimia malo whale tua se tātou malo Samoa, minsta o kapineta, ia le atua i telo me lei fo i matautua i le atua. Whatalo whatu ia te o tau uma le anganga whaaloalo, whatalo fo i pa io a inga malatou tama o tama fo i malatou a inga. Leu so ngā pule mtu mua i tu au malatou a inga li taima le wa au fonti. Sua ma le vai whanua foma ai tu langi sa ole msale au mua ma le lau niun sa lua. Le afio whaatui to ufale ula la au namtasi ma upu ia te ole motsa. Whatalo whai le anganga whaaloalo. Whatalo whai le tatou SSIG, le fionga le tamaitai loia i au nasa iuni sa polu mana i o walo, ma lo lava le tautua atunu, ma lo fo i le onsa i le fo i pito la au o lo ngalu lue ai, ia tau ia ina ianga le leile atua mfo pea le poto ma le malama, ia wa lava le fina wina o tatou whanua pe iona. Ia i fo i tu la fo no tau wha ofi ma ua ofi pea, le luafe ma le vanu ina ia ave esea mo tātou. O e malitu la fono, la wafionga le ali loia, wafionga le sao, leo tsua tele, tu fele fa pia fo ilo masi ofo ya vivien, fatalo fatu le anganga fa aloalo ma alo, lava so i fua manuia, ton fo inava yaso sa fianga i fo ima, le au poliuli, le au pongsa, ia ona oe fo i pele ma mae, ia wa awin wa amia ele atua, na yo lato so i fua, ia avi ia le atua whaatoe tātou to atele e whaia le whina ngalo le atua. POLOKALAME malditi sal lau ftalainga a multano malau tausi mai se fo le pulenga titi sal whaatalo whaatu lau sunga Kristu ia whapea fo ile fionga ia le au pepe ma le mawalungo le tātou titi sal manosi ma lo lava soifua manuia. Whaatalo whai lau a fionga le ali pule atanoa Crichton le ko fa moi va fate si maritolu ia le atua soifua lau leifo i o lau fionga ia tātou te fsota ia i pia tātou POLOKALAME ia wā lava le awina mai o tātou talafou mai Samoa wā le whaafonga atu le malo le atunu o e o lala i atunu e mamao i me o tupu le atupu taututupu si o tātou tofi Samoa. Whatalo fafo i le tapua inga a woma mai a le nei fo i POLOKALAME le mot Samoa vi ingo le atua le sunga i le usuali ia sunga ia tui le epa fai ai ma le falitua ia maungamu me se foi la fionga i le alo sina fionga futiano ma le falitua ia ana rosa fa amusu faliono tina matua ia le ata pese tui ma seve a pulu va ai sola tala i tole e foa fionga ia le lili o ma le falitua ia feto ai fonga i fao le vai maunga polo ai sunga ia fa alava au polo ma le falitua sunga ia pupu i mai ma le faletua ia taulupe afa masanga tafinga ma le faletua ia ola itai sauvao fatalo fatu le nganga faaloalo talo fo il mafuta ma le uso ia alisa hakai e me se fo ile mafuta mai sa mo le fionga ia tangaloa e kueka ma le faletua ia lei fa pe fo parota ma le nofoalo ma le ainga ia fatalo fa fo ile mafuta mai kala estate le fionga ia tangaloa pa le so Fritua ia so momota le mana, uso ia sina momota letis momota le mana, mafuta mai kala estete fatalo fatu le anganga faaloalo. Talo fafo ia tanu mapepe tonga tuki sopo tafea mali ma le falitua ma le nofoano mafuta mai me le pone, e me se fo ile tinale tusi mamao mai lava telefoa o fei mafuta mai Alaska.
whaatalo whaatule anganga whaaloalo fei, whaatai tusi mai. Ia o paanga uma fo i wale i o atu i al whaatalo sau lava taimi ia ona tātou toi tā ua tu fo i leo tō swafa e le whaangalo ina le tapua inga le Ekalesia Katoliko Samoa i Ruti Hill lau whetalenga le whalifitu whetalenga lio voli tufunga ma le tausi i anatia ia whapea fo i le whetalenga i a liu ngatā le tō whai le taulangi Ropati ma tole e foa ma le whalitua i a minga ma le no foalo ia whapea fo i le talenga le tangata i a onofia ia ma le fionga i a Sula Daisy ma le no foalo le aula ma le tausi whaatalo whaati a te oto uma ma lo lava le tapua i ma lo fo iso i fua manuia le wa matal tato POLOKALAME ina ua sifunu ma le 5 minute ua te ainele i tu la iono i sini Australia Day o le tato POLOKALAME masani le fionga le tapa au whaasina ia tole afoa lua moa tole afoa mai fasto tai ia mawaipuna ia whapea fo i le tato insinia numero tasi ia mai ko tole afoa palo ne tangata ayo ainu i linga noa li tia sawa inaya mai sala i lua savai sa pali i solo lufi fale apuna moa fatalo fai lau nganga falo i le nganga falo alo i lau fionga le tapa au whaasina tole afoa lau fionga le tuia ana ave au malanga le fo intu inati e ia o ton mai pea me se fo o lau sunga fo o le prestene o le Ekalesia Katoliko i Ruti Hill Samoa i Ruti Hill ia a lau whetalenga la ulo le tau lau neu ia po lau whetalenga fo i tupa i loa mai le motele i salafai ia a o le whaululunga fo i o le tato POLOKALAME nei ia i whaatalo whaatuai lo wanganga whaaloalo ma lo lava so i fua manuia fia fo tato i mafuta i lunga pe au ngalo le ea fatau no tato POLOKALAME pe ona masani ai ia wa fo tau ino le mado Samoa le ia sato le fo ia le nganga lava le tasi pe ona fatalo famela o fionga le tau sala po le sunga faia en ore mali to ma lo so i fua malangi manuia le awa e fatalo fai le tunu ia o tato lava le tasi pe le mafofonga nei yaso mo le nganga nei yaso lo pisi lava fa mai lewa ti le tunu mai me sina mai a me se foi au fa fonga anga lunga tato YouTube ia le wapingi kila o microphone mo nei yaso ono puinga lava tono tato fale a pueleu ia por tato fale fa salau ia savali me tangata ia mai lana lanu e fia ia ma to foi mai ma lo so foi malangi manuia i lau sunga enu ia tato tau fai fa malo i le lo fa male anga le Atua fa pe ala va uia e tate le mafusa i taftau i fo e la vera corona va ele vai mai ai lo corona le walang pink le corona le ia me si li fa tai le Atua le fo tato i mafuta ne ia sa ia le ai unga e mama ware yo eu ki kara ngoi me private me nga ia e le lopo le vanga e mo o ia anga ke lo ke vai ko lang orange yellow microphone wa onde wa lang pink lang vinga lang man wi lo ke le la fasa lo nipo o le tulanga le wa ye nei le lanu le moli ia tasina vai e sosoani pe a fai o le alata mai a te oele ma lusi le o le corona ia ma to anga tau sami su le modi tau sami su le modi ia wa le life mai foi fa sala ngai lungo pe nga tfai lang ia o le su ti polo ma fai vai vela ma ia au lo wa ia ngona mana ia fo ia o le modi do foi ia o ha lava foi fala o malano modi ia mato i tatau te e tu ai le siama le ato le fo e o le lango le modi le ta wa pasia e ai lava e tau ma fa fa le modi aso uma arti polo ia lo ia ti polo lang pink le la te mana tuai mana ia le fatai ti polo te le lapta ingam so ni mai lungo o tan noanga i lunga o fa marosia mai ai o ti polo pe o le te mana tu foi ia pe na o fai tau foi lunga le
ile a fina le fasalauga le mea leo le olapi ia o loo mai e se fautuaga malosi a olapi le malu le tunu o le tipolo le vaivela ma le tipolo ia o talitonu o a'u le lea'u palota le tipolo te lē auai atu le molilaga talisia ia moni tipolo nan pink au te loa le tipolo le ua iai ia o loo a'u ia lagona to le afua o le fa'ama'i lea ua saunei e o leai lava se'esega ma le oki alo makua vo ile nia oki alo makua manga kua lo matua le alanga upu le le stangata e tu fa maunga mai lo maltala lo matua ia e le skanga kai ku fa manga pui la valtangata ia la na ia ia taluai ona le wa mafuta mai ia le lipule ia atanoa o le tato le tio Samoa de ko fa mo I fate si maletonu ia fata lo fatua ile nganga fa alo tele I la wafionga le lipule atanoa ma lo lava le soifua manuia ma lo fo ile tawatai ia ma lo fo ile tapua ile ne ia so atanoa te tonu lava ia atonu lava o mamao ale le vai o lusi le amate tala noa ne ia imala wafionga fua lo sangi mai I tato POLOKALAME pe ona masani ai ia ile nganga fa alo ia te nei fata lo fatuai ma lo lava soifua manuia ia o te sisi lava o te toi whātano whātu I le whāwhonga mai a u le nei tūla o le FIAFI ia o le ngata fo I leo le awhionga ia tole a foa ia mlesunga ia mai fo I le nei FIAFI le tātou POLOKALAME whamalo atu le soifua ma le langi e mama I le tātou tunu o whāwhonga ia I lungo le reitio le selau 0.9 PACR I sini au se tālia ia leo le ngata I lea ia so se tafo le lalurangi o lo whapenao na e maua mai ai whaasara launga o le Maota o Samoa le nei fo I tūla FIAFI ma nei le lua puletasi a lanu moana uma o le nei tūla o le FIAFI ia e whamano atu fo ia le soifua ma le langi e mama te loa o se aso ese leia to le forma ai anu ia ele tūlanga fo le ua matua le ai se lotu ile nei fo yaso samasania ia o matou ia nei afalifa ia ua levona nga I o le fansa ia o leso ia afale iva ia la veto so le pito ia fo ile le tangata la to ia ese swinga le na le o ia le tato o tsu ile nei fo I tu lao le afiafi malana fa fonga mai ia fa wale me ta o tato tarusia ia ono le nai fa ia sino vesi o le COVID-19 ia o to ia o matou o le la vo pure lo fare li o lo manuia faftai ai o te loa to le forma ai no ia le anga I loa ia le tanto fesota inga ia tanto tala unisio nai tara mo fai un tu fata sia ia wa foi le fonga mai le tanto o tino ele nei tu la o le FIAFI ia te tonu tu ma mai le matanga bueno le soifua maloroina ele o afia le mai tai Samoa mai New Zealand le ana foi mai e fa ai longa lona so fa nau I Samoa nei I le vai rasi o le COVID-19 o le whamauninga na moa mai lea I le po mai New Zealand a tau fia pēr lea ta mai kai le mota ngase I rumototua na whai roa le ta mai kai sana tu singa I lungo le api o fōlinga po le Facebook lo na ngā whawhitai le tua ma le tāpua inga ainga ma wō a o tali ai se tala mai New Zealand o le meta mai kai sa le marosi le lei le solua na tenei ma nga ia nei le fale mai ma fai loa le fai unga su ino ia le fa mai o le COVID-19 na ia fa ia fo ilo na le FIAFIA le fa la wiroina o le su enga o ia le fale mai e le tasi o newspaper I le tunu ai me se o lona ingoa ma lona nu e fai la vasi ona maofa e pe ona ia fa ia ona o le fa ia o lona ingoa ma lona nu ai na o se masa lo sala o le fa iroina o le ingoa le tamai kai sa fa sala la o le newspaper sa mo observa ai o le fa iroina o le fiona le tamai kai na sa uno ia I le lipa le mia e lungo sana fa silsilanga I lungo o le televise la ia fa ia fo I le tamai kai o le fa iroina fa la wi tele o lona ingoa ma lona nu e ono mu foi ni se tangata o lo afia e fai o la to su suenga
ai na o lo a fia I la tau I le wha mai na wha ke fo I le nei ka mai kai o mai fo I na whaso tai lo na inga I tangata o lo masalomia na lata lata ane ia te ia I na ua urua I masalomia o ia na sauno fo I le tina o lea ka mai kai e ui langa sa fita lana tamatene le fiafi na ave ai le whanmai peitai e mai ane le luas fufai tu la talu o na tau fia ua te ale whaave vela sa mawai ma ua toi marosi. Le Maota luai o na ninga le tala whaala wei tele ua to ono tangata o lo masalomia I Samoa ua maua le COVID-19 ai to e maua le si wha saralanga mai le li pandemia tu le epa sa le maliang le ngoi e wha maonia mai ai o le toa valu tangata ia sa masalomia I le COVID-19 ua mai ala tu suenga e le o afia o le toa ono lea o lo wha o pea suenga pe o maua lea I le fulu masani o le toa valu fo I le nei sa masalomia le iai o ni ala le sota inga matangata o la tu wainga sa mlangatu I Ausitalia New Zealand fiti mo se pania ma o lo fa o wina I le TAIMI suenga fa o I la tau ele matanga renga o le soifua maloloina o le bonus for ile na fa la wilo ai li pa le mi le fa ngai yo Samoa e lalo le pulenga o fa la vela ve fa fu sei o mai a ona sei ni le o le malo o fa tonunga o tu ina mai lalo o pulenga sei e AFIAFI le mo le tau fio malanga o va le va o Australia ma Samoa fa I tia malanga le New Zealand ma le Samoa Airways I le va ile na o le taitasi va yaso se I se TAIMI o tau fia foi whanaranga I ngai le vao Samoa ma tonga, Samoa ma fiti, ma Samoa ma Amerika Samoa. O tapu foi o na te poto ti tangata se to tele se I vanga na, e lalo mai o le to lima, le ai ni tapu I ngā lotu, le ai ni ta longa, ma le ai ni whaafia fianga, tapu ni foi whale kalapu, pa pia, whale tifanga ma pia, e tonu o whale ainga, ma whale tagi malo. E le tamo fianga le parlemene I le vai aso na tenei na whaatati ai le tula fono e whaatu to tasi ai le whaamsinonga whanua maswafa Samoa o le whaatu to tasi ina o le whaamsinonga whanua maswafa o le avave ai mai ai le o le whaamsinonga mai le whaamsinonga pae o le avavae e se mai ai o le whaamsinonga o whanua maswafa mai le whaamsinonga o solinga tula fono o ma whaamsinonga aina o le tu e se ina mai o le whaamsinonga whanua maswafa o samata upu o lo tau mawhai le malo ina ia pasia ai le whaamai ina ngā ruenga le parlemene lo na sfulma le lima a le atunu o lo tūlai mai nei sauno le li parlemia tu le epasa ile le mali le ngoi o le autu tonu o le vavai ino sinonga nei o nei le o tāna whengai le tūlanga o iei nei o le ai atatau o le tangata e pei o na whamanino le tūla fono o whaavae mai atatau o tangata lautele le ai whaavae ai le anga nuu maanga I whanua. Sau no tu le epa o le mau o le ai tu e masani o na whaia ina mata upu e a watu e li ma whaipule o a fionga o no lo wha malu si lava le ia o le tangata nuu o Samoa. O le anga o tu e pe o na ia sau noa e te kau ai o na amana ia le tu la fono whaavae aia anu o ma fionga. O se tasi o manatu whaalia o le whaipule o ngā ngai whamonga ni mena tonu na uli o le maali toa polo te vao na ia whaalia ai na te lango ina le swing o le tula fono ai o lana tua lalo nei ne I whaia ina le whina o le nuu a ngai loa e mū le whoanga I se tasi o a ina na whaamasino le ai ma sani lavo na tupu e a whiai mea tō tino ma soifua. O se isi zuina taro sanga ina le whaipule o palau le whaale whaafo muina te tia liunga o le whaangata leo TAIMI e tautua ai whaamasino o le whaamasinonga whanua maswafa I le tai lima tausanga nei lo le tūlanga o iai nei. O le tana whai o le whai unga le vai aso na mo wai le whai unga le whaamasinonga whanua maswafa le ua whaamaoni ai o le pulo le whanua e ingo I a mauti e tia I a whenga o le whanua e patino le swafo le ngato ai tele savea sano malifa o le whanua o le mauti e ti o lo tua I nei le kolisi o sanganga o le tausanga I lua fesfulima na tau mawhai ai le aingo ngato ai tele savea sano malifa e tau fia le fausi o le whanea onga le kolisi o sanganga
pe tai o lima tausanga o whaasolo pea le whongaina o le nei mata upo. O le tausanga e afe iwa se lau se furu lima na whai ai se whai unga le whaamsinonga i le whanua lava le nei o le whanua o ngā tō ai tele sawe asano. Na mai tawina le whaamsinonga le mō lia o mauloro tā vita ma matua tō anua i le i le whai unga le whaamsinonga i le tāo fia leo le whaia o le ngā ruenga o le wharea onga i le nei whanua. I le polo inga le whaamisinonga na whaatonu nai ngā tō ai tele ia awane i avesea le whalea onga mai lea whanua ma whaatonu ina foi so se tasi fia whaia se ngā ruenga i lea whanua o le mauti tie ina ia au mai mua se whaatangana mai ia ngā tō ai tele sa vea sano malifa. O nisi nao nai talo mwhai una tū whātasia ua foi le whaafonga mai le tātou tunu i le nei tū lao le fiafi ia maneia ia manuia lava ia wha sausaunga le tātou tunu i le nei foi po ia anga le ngata lea o le anga iatu i fuafuanga fo i fe au mga luenga o le nei vai aso e pei o na iai. Paftai. Ua whamarosa noa ata noa mo le tūlanga moli mai o tātou a tarafo mai i Samoa. Ia o te taritonu ia o lea wa whaamuamua tātou POLOKALAME ia manatu fo i ono lea wa iai le pāre tātou i Samoa mo tangato silia atu ma le ono sifuru ia tausanga. Ia wa limit foi lato TAIMI tonu 45 salau. O te manatu lea ia. Ole tūlanga tonu lava le nā lea o loo iai le TAIMI le nei. O le TAIMI, o le te lea sa vo i le o le a foi o le tūlanga whaavave pe whaatope o lo wai lei fufuanga le malo o Samoa i o le tasi o ia tūlanga ia o le tau mawhai lea ia nofo pea ia mātou nei le ua overai titia i lungo le ongo sifutosanga o nei whea awane feo ai o le whamtalanga le nā le mai e o lolo inga e pe o le tūlanga le fuamana i eisi avanua se ia wae wa tauloa ia ona nga i le fale ia mata lo le TV le nei FIAFI ia ai whanga solo le POLOKALAME to le foa le mautulanga fo le wai ai le tātou o tino tatu wai le sale nei le wai ai le fo le tātou o tino ia o va ia tasi ale va ia nu sau mai sa va i tasi fo le va o whainga malanga o le aso sa o le aso lulu ia ma le aso falele lono inga le ingi whainga malanga e anga i oi e anga i sa vai pe anga i mai sa va i le aso lua aso tofi ma le aso tonai ia e tolua aso le alue whainga malanga fo i le anga i le motele sana whai ia lono winga o tua i tu i tia le tele tangata sa whi malanga i fo i le vao o motu ia e lua ia le sa na sao mai le flight le ale New Zealand lenga sau le fefia na nasi mai okilani ele utau mai ia tangata sa whai ona malanga mai ai i le whainga malanga le vale ia o le tulanga na leo ia tasil malanga le New Zealand i le vao okilani ma pia ia tasil le whainga malanga ale vale le Samoa Airways ia ai o le nga ia tuna ia usetalia ia le ua tao fia ia whainga malanga fo i le vao Samoa ma usetalia ia e pei ona wha manuina mai i le tulanga le ia Samoa le state of emergency le o ia Samoa i le afo i le TAIMI nei ia o le tulanga ia Samoa la to ia e wa le i mama atu ho ile ia sa ho ile sa ia i le fa ma i le misela ia e pe ia o le agua masania tanga ta ho ile fo ile marolo le ia le fa le ile se tunanga fo ile o le sona fe wai o wa le fa manu ile sona na fi le state of emergency ai o le mera le wo ia o le ma fa ia na fe wai pasi o le mfaina feo ai pasina rono winga to te do tanga to le tuno o le mfaina feo ai mai fo le ono lewa ta fia pasi o lo fatanga ia fo i taxis
ia ma whaatanga fo ilo whea mua ia o ia I lau ata vale. I lau ata vale. A whea mua nei, a te mili nei. Ia ai, I la sona fisa mai tauina, sa whai asina pisi o le taulanga o pia I le tae ao. Tauna e oa le fo ila le fiafi ia ua fo ua le tueva ia le. O e pe ale nele vese nei tanaka ia o le tulanga fo le sona o solo fo le tamu fai fa tauma. Ia I le asona le la ia na mai le whaadinga mai le company fo le wholesale a liki. Ninga aua nei tau fai fo le e fai le vaenga le o mai tau ina fo le lunga o pena te fai le ngate le na o talafo a TV mai fafo ia wa le o ile tulanga fo le panic buying le o lo fai nei e o tu misa fo le I le tono fa le lo fo le hotele o lo wa vele ai le o le tulanga na le sa fa manino mai a likile a wholesale I so o lo tele tau mafa o lo mo I tono o Samoa le temile nei le ai ma se fa le tono o leila mai fafo e tau nu mai lava tai ya va a fo I o lo la mai o lo a wole so on vevesi ia le se me o le o lo so longa manuia ia le ana inga I tono le ngai o inga ho ia tanga te tono le tato o tiro I le maketi le so ana nafi tapu a tala le maketi le ono I le tae ao ana nafi le fa sa mai ta wina fo I le tele o a fo yo o tato fai fato anga ia sa fata wina la to o loa I le aso ana nafi sa tumu fo I le mamalu le tunu I le aso ana nafi ta ane fai ni fiafi ia ua tau fai ta ape uma ua le ai ma seisi o toe a mai tauina fo I le tutono o le maketi ai o le temi fo le nai le fiafi fa I o le ia manisi o toe feo I fo le ei ni ta alonga le ei ni fa afiafianga le ei ni ki fanga me uma fa pena ia o lo solo ia uma le temi le nei se I mai a fo ia le lua vai aso le fa I wina le so fa o le masina o aperila ia ona toi lo fo ile po la se tonu ona ia au le tala fia le na to le fo mai no u ile fia nei ia o le o fa ma nia mai sa ia le po le tele fo ile a pe ama o e ono atu de lua se lauta na ta fo le mafaina afia pe fa pe fa ma nia mai ia e maua si ta mai ka ile na malanga mai ni si le fa I longa lona so fa na Samoa nei sa masalumia ai na sauma mai le COVID-19 ia se tala fia le na ia ele o famao nia wo mai aso spenga le na fai New Zealand le uto e mau mai ia ai se mai COVID-19 ia na moe si tamai tai le ia pawana si fa no no fo ile le tamai tai ia ona ua a fasala lau fa lau I tele no nei mo fa milisia na fa mtala na hoi le e le fa longo o fa e lo se no se tanga ta fo ile le nei de tele nei mo cases I la lolani ato o tanga to le ma salomia a o fa ai lo ia lo nei mo sa fa ia na fa no no tu langa na pa e ui la vaile ia o le fa se tai ia ono le wo mo mai e negative ia le test si ma fine le ia fa tai atu no ve sele po le tele sa ia foi ia te ia ma lona aina ia ma le na o lo ilunga lo pena te fai lani lana lana Facebook page ia lana fa tai foi le wo on o talo le o fai wina le o sauna test one negative ia te masalo ile la nga ia ho le fai na fu nga wale le mata pu foi na tonu mai ai Samoa ia ai le mo ile COVID pe ona masalo mi ai ia o isina ona me wo mana tu ile nei TAIMI foi le wa foi le fa fonga mai le tanto tuno ia o lo MAIMOA mai o fesa vai no langi o le fa fonga mai ia sina di poti le na to le forma I no ia wa foi le fa fonga mai le tanto tuno ile nei tuna o le FIAFI Maror sau noa ata noa te lo lewa manatu fo i lewa e talatala uli ili lava ia tu langalo ia ili tatou fulu lea por whamayoti lea tatou I Samoa na manatu lava lea e whalangolongo tu lava ia tatou nei ma
tu ia tu lava le mulipanga le tapuainga le tatou atunu ia awan faina i le tunanga nei whamai pawal me le tau so tu le nganga ono tatou tangata e whatutu e le atua. Ia le fuita whanongolongo atu ia te talitonu fo ia le mele ua whalawilo le suaforta mai tai lea. Ia o anga lava o le popole o le tatou atunu ia ai te manatu e sa o le lei lava le whasea le aneta mai tai. Ia vave fo ia le tatou atunu i lungo upenga tafa i rangi ai mese foi le tai il malo fala vilo foi le soafo le nu e fia mai net mai ta io pe o vave te tato ia te lo la sa le ia le fa sia al tu langa le fa pe o e mo le o ta fia tato lo tu atano fa mo le fa sa mai o le tu langa le na o ai le sa minga lo tu sa fa ton wina ile a fo ile a so na le la le ai me se sa ni nga lo tu na fa te no ina ile so na le la ya le sa o fa longo fo ile ai se sa no nga sa fa ia ile a ke ko po sa mo le sunga ya mata e linga ilungo le televisia le kalesia katoliko ilungo le po na po ya pe ya sa ye shona manna tu le na fo ile eu ia i mea uma, ai sa te tau ana whatau nu ufo i te le ia ka po inga o aso sa. Pe o lana saunonga lana le sa o maua mai i le AFIAFI na nafi. But eu i lava i lea, ia lea lava na lolo fo i lona fina ngalo i le tulanga wo o iai, ia le fufuanga le malo, ia e le mwhaiai. Awa o le lava sa tala no fo i le fionga i le aki e pikopo i le tulanga fo i le o le isai i mulivai le po le e fatau no ua lava ia misisa ia pe o le o lolo fo le o le tulanga o le sa o le COVID-19 ia le lava o lolo uma lava i le fautuanga pe o tuina mai le malo fo le wal fatununga le ia nei na o le to lima pe la loi fo tanga te faio na poto i se me fo le ia o le ia la ma se si fo le o to e o lolo mama na to le tu no ma ta o fio tanga ia mo si ta ia fo i tanga ta umo le tu no ia le finangalo le malo pe on na fata tia mai ia le lei wa le falongolongo atu ia o te manatu e sa o le lei lava le to ino mosignolo ia o tato e fatu atua i le atua ia le au tato tau fia le atua i tusa ma le atulanga ia al tato fatu tuanga le ave le atua wane fa mai po le alava e te tau ana pe o mato nei le faia i mato sa nei e to se lau ia tangata tono le farsa na le sili atu mo to se lau ia le lava fai sa ma loto fite ifo a lewa mai nei le me ia pe voli ai se madolio tato e fatu tu le tu tofu tangata mana fatu tuanga le tu ia le lau te va tu le wa te na lolo talo fai ia ala ia la sila le ponga le lo fole tu fa ia le vala me le tu o longa lue pe ia o le tato te talo mai sa manatua e tawana liu to fa mal fautanga i taita e kalesia fai se awala he a VIVIIGA le tua wa motinoa to te le pe le na e sa no foi atanoa ia wata lava le iva lava pulo ia fu misi le VIVIIGA le tua le tawana fai se awala pe matou ne sa fai matou lo tu fa falsa sa fai le lo tu fa falsa fina le ono tu la fo no tasi le mita e vai lisi uso a Cristiano ia va te tatu ia mtu a uso tatu ti pisa o ale mea ia ia le matapi mana ia o te manatu o ia fa tai ia mosignolo le fa manatu mai ia ia no vai sto ina no ia lava le tu totas ale mea ia te tau lava le sila mai le tua o le fa mai e fai tautia ia le fa sila mai le tu ina na fa na ia o le anmo ia i fai TAIMI fai se awala final ia al fa sa le olo o mo toale tal tono atato ile tua ia e tu atu na yo ta fa te fa le atu se fai lo tu fa mol sui de fai nga tu mau fa vai le alo so ronga ia lo tole fo ia pe o me ala sa
saonga le saunga ale afo ia ale ake pikopo i le pona na si pe ia ne ai le fai unga na saunga ia lea on faalia i lava ia le lolo au le finangalo la to ia on o le tulanga wanga ia le malo ia on o le tau mawhainga tele lava le nei ia tau mawhai fo i le ia fo ia tau fiofia lava ia le wha mai le nei mai le ono pepesi to tono le tanto watuno ia ai o le tulanga le na le sa ia le asona na fifa tai fo le fionga le ati pikopo ia on o le faalia fo o lona finangalo ia ile vaenga lea ile fainga le vaenga lea o le ata to te o mai ata to le ngona le la to le fo o le you know o le matau ya fia ile tu wale la fasa fit sa mo fo ile fo le fionga la ke pikopo fo ile o le anga ia ta po i le tua. O le anga ia ta po i le tua. Ia le pe o ta ofile le ta po i ngai le tua. Ia le, in the end of the day, fo i le sa o manatu i le afo i le tūlanga, fo i le pe te iwa sa ungoa le fionga le apiko po le afatau nuina pēr le sa ungoanga. Ia una tula i mai e leo se o tula i mai ele se senga fo ile le ono mai tau se tana tole o le tanto o tuno ia ai peita ia utele ngona ia o le lava ua a o fia fo ile nganga o le tuai fina ngalo i o ta i o le tanto o tuno e le ngata o ta i o le malo a ta i o e kalesia le o lolo ai ia le fina ngalo fo ile ile a fo ile mata upul ne o ta po ina ile so sa ia ai ava tu pela to lango ma le tanto so ni fo ta ile ngata o kalesia o le malo ia wa fo ina to fu fainga ia wa la le tau pui o le tanto o tu no mai le a fo ile fa ma ile nei ia e te le a fo ma fu tanga de un moto si nei yo no le ai wa me asa ai alu fa flight alu anga e Australia alu anga e New Zealand elena le tasi le flight le Samoa Airways tasi le flight le New Zealand anga e New Zealand le ole ai ma foi ma ia o le holo tau fia umai e tutuila America Samoa matonga i olo no inga o te le ala le fa le tonu le o ia e foi nai teine a ongai Samoa le olo tonu fiti ia le fo ua mai le la e wanga i mai sa tau vai foi le anga i mai i Samoa ia e tau nunga le i o tapunia ia va le sa u Samoa ne ia tatu sia ia dai tatu tangata o fia lava o lo o nuai i le fa le tonu le o fe malanga ina ia tatu sia ia va ve mai se tem ia meta ua to le afo ia une mo se sile ile afo ile nei fa mai ole afo coronavirus mo ile une mo se sile coronavirus ia me se fo yo to na ia Australia ia wale la volo mai pe tu ina fo ile anga i lungo o cases fo ia Australia ia tatu talo sia ia ole ia ngate ile la ile mele o ile temine ta o fia le vesi fo ile ole ta le pe si ole fa mai e pe ona ia ni ia lei tal tonu ia tatu tu i le tua i lona sile fangati ia malona sila me tonu fo e tu sai fo i male tu langa o tatu ia te faaftai fo ia i tai e kalesia ia wai fia malo lava tatu ma fari poto male tamai tu lang papine ia oloi te mi popo ngatia ia pe lava tatu te sulu lava i le li te tal tonu fo ia faaftai fo i le fionga ia mosignolo ana pati matelinga i le lotele ma le tau faa i ila mai pea ia awane i tatu se tia fo ia i tulanga umal faa mai ma tulanga fapena ai ngalo e le tatu si le VIVIIGA ma le faafetai o le atua ua o le atua e pule i faa mai ia o le atua foi na te maia musumusunga uma lava ia te taletonu o le tatu atunuu foi le atunuu e faavae le atua i li tauana na tauana fai le loto e
tasi lava le tūlai whaatino se viiga i le aso e tasi ia a lea wa paasolo atoa fuina le molua vai ase lea whainga lea ata tontu atu nei avanoa e te whaato whamai fo i mamalo le tato atunu tonu fo i mose tala fia mo lea vai aso e lofo atu fo i nanga o tato teimi lewa li miki uma tato teimi talu aili nei whamai mtautia e torni avanoa e te whamai vai mai e tanoa le tato atunu ia unele e whawhela velo fionga tole fo ia avatu fo i tulanga fo i o alo whaanga i lo tato ia o lo o whapenao na whafonga fo mai iso se kafa i o fio le netu lungo le lupenga te whailang ia le ngata fo i lea ia o i le nā le tio le se lau Atanoa pe la whale tonu mai tato lenga momo mai Toe, ona minute ona tāle o lei tūlai. E fitu ia nā tō whaafonga mai i o tau whai mai fo il wha tō wha mai le fionga le li pule ia atano Crichton. Sai fo i man tātou POLOKALAME o tō silfia fo i pēla vantele na wha malulu atu ia ona o le o so ta inga ia malinofoanga o lo whai ai tātou POLOKALAME nei lava TAIMI ia atonu lava e alua luale lei wha mai ai le stoe ina ia toi wha malulu atu lava i lau wha fonga mai Samoa lunga o penga te whailangi ia mais fo i o lau ta tonu i o tātou le tio le lava le mafuta mai le tio se vangana lava le mafuta mai lunga o penga te whailangi ia ai mo nei TAIMI ia o whaafonga mai lau fionga i le pule e atanoa ia mātou te alofa tele atu fo ia mwhātou whātou fo i tātou wheloa i lewa ia so alto vai fo i tātou maftanga ma le fionga le li pule.